kapajang rei jirklik le atumaphan MLA Jairam Ingleng pen poka hem kikimpi. Brain tumor ke longlok rupali rong pharpi CM along akerap kachohan. Koilajan Medical Subcenter kapareng thujiaphan rat kachonin ri. Kardom pinyada bertalang penili samijilihan sepi non bertang tompen arjitha. Den arong havar kulai kro arong along bihek pen apai poki otekang jerklekle banghini jangrenga tumaphan MLA Jairam Ingleng pen poka hem kimpisi monit hijan angbong kaching honang thek kachapaklang. Epa epo kavi ason ning dukla pen kisung ke boy pirthe along ridameta long damathaive. Lason se den arong havar kulai kro arong along ta jerklekle banghini jivan milik pen maikon milik piatumta bihek pen apo apayatum bangso pirthe pen ki otekang achok kiduk kisung bense alang litum pirthe hondo nanglo. Bang atum ke pai pu hangjo bhita alang litum ke pai pu ke hangdun jathai anta avedetlo. Bihek pen kapajang re ancha takalilang kiduk kisung thektek lapen kichu move kijun move anparta kiduk kethak athai kabe kisung angbong bense chichak nanglo. Lapusona porhot MLA Jairam Ingleng pen labang solam arjulong si amithang jongjong atangka pen ihum poka hem kimpi bomno. MLA Jairam Ingleng pen munit kiduk kisung porhot lapuson kachinghon ang thekachipi ilitum langponik sinang. Ilitum carving long life pen ladak kulai krorong. It don't ham duk big. Lapuson alang litum pajangre au sungko pen pajangre jiwon milik lapen Maikon milik pi alang litum jirklik lesi labang soa hem milik nene cameraman papak lantung labang soa hem aprangke pu barak thang ason helang hem cirik soa helang hem si lolong si kedo arwi lifrat kedo thai ve kichumu ve pencheng lok alang litum duik pik sitami litum ladak harogat LA litum Jairam Ingleng MLA alang li kangjin so pen labang soa law puthak arju longsi alang li jung atang kapen labang soa hem ni cameraman papak lantung mai Hello, ini tum ke Jairam Ingleng ahin pen MLA hin pen labang soa hem ki kimpi lapuson aksisi hem punang poka hem jawalang li hello jiwon milik nali phan labang soa hem li tum masina pilo mako masina pilo nali phan Jairam Ingleng sasna pilo nali tum kote jipek le angjir piemen lo maikon milik pi nali tum bihek bedong jangre ma bihek ke jangre nali tum kote injir la nali tum bahini belo ma bahini vet mana pan ke tibai ke da la nali tum bahini belo mana ke choro ikan melo nasi sa kene Jairam Ingleng sarpan ke nili tum ke arnam si ke hoglo arnam asi arnam Krishna Guru si gran iglo si choro iglo Den arong pen Bikram Teron karbeng long live. Kaziranga National Park adong rongmong we borteka terang arong amekar joysing rong parasopi rupali rong pharpi brain tumor akisu kacholong lokajok kisu kachilang ijia phanpura CM tiduram rong hangalong akira kachohang Socheng Thenta constituency Kaziranga National Park adong hetkedo rongmong we bordeka terang arong amekar joysing rong pharpen sika terang pi asopi rupali rong pharpi kidamtang aruga chiklopen brain tumor akisu kacholong lokajok pini arnianta mimilang Rupali apo joysing rong phar kachithana tengki alang li sopiaphan kapa mejipura karbiaron atang penchenglok tebok terai se kachilang hem along anta ponsi se chilang dambomno bonta kimimi derajok kimisen se kachilang ahem jasmet nagaon jorhat lapen guwahati an ki ponjia phanta tangka mahakadure thektekajok hemsi padonanga retno Lasikai kita kisungke boy hot karjap thep abangphu Karbianglong Autonomous Council CM Tiliram Ronghang Nili Supi Rupali Rong Pharpiaphan Kisu Kelangdam Ijiaphan Ningkang sampen akerap nang pajar ikpek thapusi kachuning rik padupon News Text Report Karbianglong Live Ajit jalan list pen ke en asa biri along dowai ke abahut adung het kedo bachekrang BC project alang tengalong ke ongdong alango kiti
Ajit jalan bu inut abang pu lispen ki en asa Abirta long sa arong kapami lapen arbo hai hu inki inket kapacholong le derja phanpura non malom ki klangmi ason adowai ki abahot adum het kido bachekrang BC project alang tengalong anta angnim anghong kele dam rogajok penangan alang ok thidunse kanahok thetano halapu alang tenga hempu atumta lang ok kanahok pierajok ningduk chepaklang si ison bak akherap kilong je phansi sa Abirta ahempu atumapan kachoningri padopon laso bothak bangso sa Abirta long kachong dadon abang phu Samson inti ahin penta laso alam sa Abirta ahempu alongan alam paledam popusi ning pathepon Dala uji jalana tum alewala dak adurai doi amlo labang so doi lang kili pemasi dak fishery rai si latum doi mix lo la penola ha lang am fishery li si non ongdung ok non tum ki thi thaglong lu dawai mane la sa ajo ke ap dawai la son ma sa jo ka doi lo bab doi hedi oh latum la fishery rai ma si ki mix lo la penon ke la ha lang li lo non ke ok ki the do ma war che lo tum ni le hala sut pudun lo jong si munang tum ok jon bak nep thilot pulote nal tum adai chani pusi ni le hala su ki pudun do nili mekini ta theklong lo pasil nili piniani meniar la pen la muhuri tum han chingki po la pen khan po la bangsa akelok son la man ke than je pa dolamara pen arji sarong phar karbeng long live Koila jana long kido medical sub center kamurim sangajok hadagara datum kisu kiune hot dilai dispensary ansi se chelang dam nang koklong kisu kiune hot hello munit atum kisung nai lapuson kisung apor ho jong site bokhet mesen se kilang ahema we pulote ko antong kisung kachachak nang jilone laki nangli nilita chichini replo lapuson apor hot borjan constituency kaparlo koila jana long medical sub center rahem doko ka phita do pakejoya sonsi mandetlo Athe Bangso Medical Sub Center Kamurim Sangajok Hadagara datum se kachilang athai ka vipen penangan akisung chichak nangno Bangso Medical Sub Center along kisu kachilang nong jikalisi aheman ta kaheno athai si keongno Koilajan ahavar pangrumpet rong kretrok sido lapen bangsuri isira pharo phosuse aphaido Bon ta kisu kione hot alang litum saijok ji kilometer sirke pan kahelo dilai dispensary along si se chilang nam nang bomno Lasi Karbenglong Autonomous Council ahin pen jasmet okpran kilang asai kamatum prapchin pen Bangso Medical Sub Center salok thupamikasi Dr. Nurse Avarsai Ponangji Anparta Chokumar aphai pabat Ponangji pusi kachoningri padupon মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আঙানবাদী ৱাৰ্কাৰ হয় মই আমাৰ এই সাব চেণ্টাৰ এটা দিছিলে আমাৰ লংকিতিবং ছাৰ থাকোঁতে এতিয়া মানে বৰ্তমান পুরা ভাঙি গৈছে ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ যে MLA ছাৰ EM ছাৰ যিমান আমাৰ সহযোগ আছে তেওঁলোকে মানে যাতে আমাক সহায় কৰে যেন আৰু নাৰ্ছ এটা দিছে ডক্টৰ লাগিব আমাক 10টা গাঁও আছে আমাৰ 10টা গাঁও আছে পপুলেশ্যন আছে আমাৰ 1500 আপ সেইকাৰণে আমাক যাতে চৰকাৰে আমাক ডক্টৰ দিয়ে যেন সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে EM ছাৰ আৰু লংকিতিবং ছাৰক মই বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ তথাপি আমি পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই এখেতক মাতি পেলাই আমাক হেৰি কৰি জনাইছোঁ আকৌ আমি MLA ছাৰকো ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে MLA ছাৰে যাতে সোনকালে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যাতে আমাক ৰিপেয়াৰিংটো কৰি দিয়ে আৰু ডক্টৰটো আমাক ইয়াতে আনি দিয়ে Pini Adap Berta ke lepon sekang toniglo do methak me kardom